Hello, gagayam. Pakaragsakan launa iti gayam yo. Tikad tayo akanayon amang subsubaybay kadagiti drama tayo. Ama ng biyanang ken biag ti tao. At drama. Ket salamat kada kayo amin ngawan labas. Welcome kayo akanayon ngagdengeg kanagbuya dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man nga rod kini kabsat kayla sa napod no nagan tintay drama. Ngam sakbay na makablawa mampay dabeng sagun dita Green Park Village kainta Rizal, Vilma de la Cruz dita Apayao, ken Jonathan Willie. Kastoy man ti kuna ni kabsat kayla. Dear manang biyanang, may papan iti kabsat ko, siya kan iti nagbalina, nobya na ti pagtarayan to'y kapadasa. Napintas kan nasingpet ti nobya ni manong ko, isaan nalaka anaya si dagtirik na kan kwa na kas ipag ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Kayla, bumangon ka ditan aldawon, inkalabaanan dagiti mureng mo. Agbuutan dagiti kawus mo, tadi mo ngamin siguden alabaan. Masadutang aglabananang, inton bigaton. Bigat ka abigat, madadaulan dagiti kawus mo. Urnungam tumat ti mureng mo, bimalbalasangan ka akasta. Inton bigaton, promise. Maturog akpay tani napuyatan ak, nasakit ti ulok. Kasano adi ka mapuyatan, kat day tamat lag cellphone nga minter aramidam, nga oray 10 orasan ti rabi eh. Ala, bumangon kan, tatulungan nakman mat nga rod nga agdalos, tanay, narugrugit to'y balay. Nagbasit lang nga rodan, narugit pa'y. Awan pa'y serbim nga agbatbati dito'y balay, di ka mat agdalos. Ay, anya kayo matan? Bigbigat manan nga agsersermon kayo? Kasano kat kasta ka mat? Di mo ammo ti makitinulong dito'y balay. Ibakbakit mong ti kastagalad mo, Kayla. Nanang, ipasyar ko tinubyak dito'y balay inton malam. Anya, ay sus, sapay nagrugit to'y balay. Dintumot makadalos di kabsat mo. Diyay laagil ilad ter aramiden na. Ala, di kay ka di agaburido manen. Siyak tagdalos nanang, di kay matanagan. Ay na, si kapay ngagtrab-trabaho ti agdalos mo. Diyak lang amin nasangot tinagdalos iti napalabas nga al-al daw. Busy ak iti trabaho. Ngamit at day off ko, agdalosak. Malangaro tatulungan ka anak ko. Day, papanaman ang ibiyang. Di ta istorman ka ba, guys? Inak gumatang iti sabon na paglaba. Talabaak man dagitay nagmumurang apigad ijay balay. Apay nga may na di mo baunan, jay babae nga anak mo. Mamin anumot nga ibaon ko. Mabanugak pa yun amang ibabaon. Ngam awan mo't denggan na. Agdumada iti ugali kin ni manong na. Naimbag ni Ray taalis to nga agdalos ijay balay. Baliktad may. Imbes na nilay katagdalos tayo sa ti babae. Saan ama nagdalos day jay akaanakam kabagays. Iso apasaray agungetak tamasurunak mo't no daduma. Ultimo aginaw kasadut na. Ayun na yan. Awa na ano kasta na akanayaw. Saan ngagprogreso tibiyag na. Nagdagam nga may ngagsapol iti trabaho na. Lukas ta sadot gayam ngagtrabaho iti unag tibalay. Ay na mapudpud ti dila ken bibig ko amang dagdag ken kwa na. Gamawan latat idengken na kabagays. Iso abay-bay akong. Agbaliw tulat ta no kay kayat na. Ala, sumrekan Irene. Pasensya amon to'y nanumo abalay may ta basit lang. Saan amansyon? Si kakit di man. Uray matda kami. Basit la jay balay mi. Ne, ang damat ka dwa masimang put manong. Uwan Kayla, iso ti bagbagakan ka anobyak ni Irene. Irene, ni Kayla, kapsat ko. Naimbag nga oras mo, Kayla. Ay, kastamat kan ka Irene. Jacqueline pagaro. Napintas gayam tinobya ti kabsat ko Kat siyempre nalaing agpili to'y kabsat mo kunamsa. Huwag nga rod manong. Ay, mabitlang Inak mangisagana iti merienda.
Tapag merienda taman tinapinta sa nobyam. Sino tinagluto, Ray? Nimot kaila na nang. Si Mromad. Gimagat mo't itangal daw. Linabaan na pa yan, nagitay nagado amurang na. Kan naglinis dito'y kusina. Dinalusan na amin, pati sirok ti lababo. Day, itaman pa'y. Apay nga ta. Anyat naknakan na. Apay akong di gagat ita. Ay, panagkunak, mabain iti nobyak na nang. Kan nadlaw ko gustuan na ni Irene nga agbalin nga ipag. Takas taon na pa nangasikaso na itay. Kasta aya, ay katmayat nga rod apay, talaga ka di akap-kap na kamon jay nobya manakaw. Day jayan, ti pakasaram. Una nang. Karagi tinagbalin ang nobyak nga ex ko itan. Ni Irene lang tinakarik na aki tinagpaydo mga ayat. Iso ti arapaap ko nga agbalin nga ina dahil ti agbalin to nga anak ko. Ay, makamuka nga rod anak ko. Nasaya at mat nga rod no mga sawakan, tanay. Mapanan ti tawan. Nasingpot lakit di jay nobyam. Awan problema, anak ko. Talaga nasingpot ni Irene na nang. Nasingpot lang nga rodan, napintas pa ay. No manugot ka, Irene. Tulagan tayon ti kasarta. Ha? Si Kaman Ray, tano siya, nabukilan ti pangedeng ko ang makikalay sa ken ka iti uray anya nga oras. Ngamin, ay ayatin ka unay. Kastakmat ka. Sikat ti arapaap ko nga asawaan. Ngamin, adda amin ken ka nagiti sapsapulak iti may sa babae. Ha? Mabit lang nga rin. Umawawag ti kabsat ka. Hello, okay la. Hello, Manong. Di kay ka gawin iti nobyam ita dito balay? Ha? Apay ka di? Ay, kwa. Awan, nadamag ko lang ha. Kan magawid kayo, agluto ak manan iti mamerienda. Kaya naima sa masida. Ha? O sige, agawid kami no madamdama, ading ka. O sige nga rod agluto ak iti puto ken pansit. Sige, makamu ka, Kayla. Bye. Agawid ta no madamdama iti balay. Tagluto ka no ti kapsat ko iti merienda ken masida, Irene. Amom, kayat ko man ti ugali jay kapsat mo. Nagsingpet ken naasikaso kanya. Wen tanasingpet kamot ngamin. Iso kayat na ka nga agbalin nga ipag. Sigurado, agkaalaan kay to nga agipag no kaskasano. O ala, ituloy yo ka ni Kayla ti agmerienda, Irene. Tenak man nag-shower biit. Sige lang, Ray. Kayla, makamu ka pala ka ni ipagtubim, ha? Wan, Manong. Adto pa ti pansit, Irene. Di ka ko magbabainuan. Ipagpabalay mo. Adto pa ti drinks mo. Mabit lang, ha? Karga aktibasom. Ala, siya kon Kayla. Ha? Nakababain pa'y kitin kan ka. Itay-pay lang asikaswan na. Awan mo't sabsabali, tagbalin kanto nga ipag ko. Iso adi ka ko magbabain, ipag Irene. Ipag ko na ako nata di tanto malat turong na. Agyaman unay kan ka, ipag Kayla. Nagsingpot ka. Nagasatak. Takas kan ka ti agbalin nga ipag ko. Kaaduan ngamin nga amok na ikamang. Ket saan da akaalaan dagiti ipag. Wano katugangan da. Nadlaw ko nga mina nasingpet ka, Irene. Iso ang magustuhan ka launay nga agbalin nga ipag. Nanang, agnaedan dito balay ni Irene. Ha? Apay, agden na kayaw, adi kay pa'y nagkasar. Ada yung amin ni balay da. Mabanugak nagbiyahe no kas diya sarong karak iti balay da. Nangrona no aggapo akiti trabaho. Agad, adda kayo Agam na sa isaya at siguro, nutulagan tayon ti kalay sayaw, Ray. Takas tamo lang agkuy-kuyog kayo. Wala nang. Pagsasaritaan tayon ti kasarmay. Hanggang saan kumapay nga ita. Ta nayunak pa iti urnong ko. Amangan ngamin agkurang. Kat mabalin mo't atulagan tayon ti kasaryo. Para inton umay atawon no isaw. Tinapatag, matulagan ti panagsimpayo, anak ko.
Kaila, inak ag trabahon. Makamu kayo niti balay, ha? Agluto kayon to niti pangaldawan nyo. Ta mapan kanong bataglako ni nanang iti palengke. Wen manong, di ka madanagan. Tsak baybay antinobyam. Ilutwak iti naimas asidaan. Aduma iti may luto, Jerep. Di mo ruwaman nga ag senyorita ni Irene. Ta jak kayat ti kasta. Ag tinulong kayo. Ay na, baybay am kadila ang ag-relax dito balay manong. Uri agil iladlat aramiden na. Awan problema kanya. Sige nga rod, mapanakon. Tanay, aldawan. Ang mga numatrapik at maladawak iti trabaho. Irene, nakaluto akon. Mangantan. Nagtimpla ak matan iti justa. Ala, apay adinak inayaban. Tadwata ko maan nagluto, kaila. Saanen? Jacket na mabannog ka. Kan, amangan no madadaal tapintas mo nagtrabaho ka. Mamin anumot lati agluto nga eh. Basta jacket nga agbannog ka, Irene. Ti kayat ko, agbalin ka prinsesa dito'y balay mi. Agyaman na kaila. Nakasingsingpot kagayam nga ipagtubi. Nagasatak, takasken ka ti agbalin to nga ipag ko. Gaputamok mo nasingpot ka, Irene. Numadlaw ko nasingpot ti tao kanyak, syempre nasingpot akmat. Angam no swapang kanyak ay, nakarkaro pa ti swapang ko ah. Anya? Mala, manganta nga rudan kailan. Umay ka, Irene, tay turog tapay. Mayat nga minti maturog no kalkalpasan nangan kat. Uray ta nakapalpata matan. Ha? Ay, wala kailan. Makikainta akon anito sila nyo ni manong ko niya. Kaya't ko nga minti adda kadwa na maturog no kastoy nga aldaw. Tano maminsan, kasla mabangbangungot no kwa. Sige, agida kalat na. Awan matdakas na. Agpadatamot a babae. Kawan mat. Maragsakan ak nga ron, tanagbalintan ak close iti tunggal maysa. Ipagtubi. Wen nga ron, nagasatak a talaga. Tanasingpot nagbalinto nga ipag ko. Mala, maturog tangarudan, Irene. Napadanda ay rin kan kaila anak ko. Awan damo manen dito'y balay. Napanday di plaza na nang. Anda ka no mapandagatangan. Amangan no marabyan da manen asumangpag. Basta rumwarda, marabyan da. No sa dino lang at ati papananda. Wagwagan kayo yung dagidyaadwa na nang. Mayat mati kukuyugan daan niya. Very close damutan iti tunggal maysa. Wan nga ron, ba nagapakaragsakak? Ta agkaalaan da nga agipag. Agkatunusan da. Ken addan adlaw ko ken ni ading mo. Manipod addan ni Irene dito'y balay. Kas lagi magat nga agdalos-dalos ken aglaba. Pati agluto ken naginaw. Mabain siguro kan ipag na ananang. Kat kasanaw, tulagan tayon ati kasaryo ken ni Irene. Tani agdandan na kayon. Wala nang. Kastamot lang kung matibagak ka na kayo. Ala, pagsasaritaan tayo nga rodan, ti kalay sama itinobya. Ay, no kasta? Agkasar kayon, manong? Wen, kaila, tapno malpasen. Kan tapno agbalinan legal ti panagdanami ka ni ipag mo. Di kanto nga taagbabawi amang ikasar ka ni Irene, manong. Anda nga minadlaw ko amadi nga ugali na kat. Ha? Di mo la ko man sasawan kan kwa na daytoy manong. Ngam, nadlaw ko nga da ugali na ama naging bubukod. Anya? Kan saan la dayta? Nalaka maawis da atensyon na no makakita iti gwapo. Anya? Ay, panagkunak manong agbabawi kanto no ni Irene ti maasawam. Iso ati makunak kat uray saan sapay ti kasar. Nasingpot mo't genobyak ti kunaka din ka. Ay sus, pudno anubiyam. Ngam amangan no mas amamok ti ugali na ngam sika. Kada kami ti kanayon nga agkuykuyog. Pasaray matiliwak pa nga agbuy-buya iti matsyudan sa iti cellphone na. Anya?
Iso adi kag darasudos amang ikasarkan ko na manong. Amang ano aglalakin to kiti. Narigatan! Apay, desidido ka na makikalay sa kanimanong ko, Irene? Katun akay lang. May mayat matlang no kasar kami. Ngam adadi mo ang mga ugali ni manong ko. Ha? Para kadatalaang da ito'y awan. Di mo ibagbagakin ni manong ko nga imbagakin ka. Ha? Anya dayta? Ay, agkari ka pa di mo ibagbagakin ni manong ko Ha? Sige, Juan. Jack ibagbaga, promise. Adda nga min ugali ni manong ko adi mo amo. Nalaing agimon day chay. Anya? Siyempre, di mo pa'y unay madlaw ita. Ngam ay na, grabe tiki na siluso na. Agkabil pa'y day jay ano sumruti naman nangimon na. Gano makainom ti kabsat ko. Agwala, kumarit, agdadali ti kagawaan. Anya? Kastaya. Ni, Jack amo dayta Jack pa'y ngamin nakita na ginom ti kabsat mo. Wan atalikliklikan na ti arak. Tamo na ti Estel na no nabartukan. Isong agpanunot ka na imbag Irene. No siyak ti sika. Liklikam laangan ti kabsat ko. Sapay imanugot ako na pagsasaritaan tayon ti kasarmi. No kayat mo, umadayuta pa'y laang. Tapno maliklikam ni manong ko. Kayat ka nga ilisi iti mabalin na pakaysagmakam Irene. Nadlaw ko nga min ti kinasingput mo. Iso nga isaksakit ka. Ay sus, sayang ti masakbayam no kas ka ni manong ko ti pagsagmakam. Kaila? No kayat mo, agbakasyon tapay laang. Agpakada ta iti kabsat ko. Ibagatang agbakasyon ta iti sumagmamanungal daw. Kuha. Alan, urag sablitan tumalang. Ano kaskasano? Basta agbakasyon ta iti uray makalawas. Mapantay iti lugar ti maysa kadag iti gayem ko. Libre ti panagnaad tayo jay. Tanasingput day jay gayem ko. Sa dino, ti pagbakasyonan niyaw. Ijay lugar ka no ti gayem ni Kayla, Ray. Di ka madanagan, manong. Jak baybayan ni Irene ijay. Ipapas mi pa'y tagpasyar, tasan kayo pa nagkasar, manong. No may kasar mo ni Irene, ay, sigurado asaanan ang makarwar. Nang runan, wag sikugan. Nga lang aron. Basta agawid kayo adagos, Di kayo agbaybay, agit ipapanan niyaw. Magustuhan ka di matlaang dito ang lugar, Irene? Juan, presko ti angin dito Kan asidag iti baybay. Kasla nagmayat ti agnaed dito Mabalin mo't no kayat mo. Dito itan nga agnaed. Adamot pagyananta dito iti libre. Ha? Ala, agidatan ta maturog tan, Irene. Sige, ay na. Kasla nagmayat ti maturog. Presko ti angin no nakalukat ti tawa. Ala, dumandan ka nga rod dito abay ko, Irene. Ay, malaminak mo dun. Agin narakop taman. Ha? Umay ka, Irene. Ay, nagbanglokan. Nagirot mo ti panangarakop mo kanya kun Kayla. I love you, Ipag. Ay, stay. Irene. Ha? Anya nga I love you date na Kayla. Ay, iba't anak man. Diyak makaangas. Nagirot ti panangarakop mo kanya. Sorry, Irene, nabayagan agayatakan ka. Ha? Anya ka din date ang ibagbagam Kayla. Basta ay ayatan ka. Jack itulok ang maikasar na katikabsat ko. Shakti para kan ka, Irene. Ha? No kasta? Lakyan ka, Kayla? Ay, kababain man nga klunan ngam. Day tatipod no. Lalaki tirik na, Irene. Kat sorry no, si kati nakarik na kiti kastoy. Sapay ko mata maayat nakmat. Kayla? Apay nga ay nga awan batan dagi jay dua anak ko. Ay anda ka nun. Apay adida mo la agawi dun. Dahil tangar ti pakariribokak nanang. Ngamin, jak makontak ida. Naka-offline da ngagpadpada. Jak makontak ti numero da. Nay, apayan nga Ay makapada nagmat dagi jay atat tao. Jak makaid na nanang.
Jak amo ti pang surutak ka na ko ana. Ti kamalik. Jak dinamag no sa dino a lugar tinaparanda. Ala, sapay ko mata na saya at ti kasasaad da. No sa dino man ti ayan dayta. Ray, apa yan? Anyat mapaspasamakan ka. Apay nga intupak mo ti cellphone mo di talamisaan. Bagiti awanan bain. Apay. Kita nyo ti post dianak yun anang. Abdeta, Ha? Dakay lakan ay rin. Agin inarakop da. Kat adapay ladawan da anagin nagag. Na, hanya ti kayat asawan da ita. Apayakas ta. Lakyan ni Kayla nanang. Kat inagaw ng ginobyak kanyak. Anya. Hello, Nanang. Hello, Kayla. Ayan yon. Apay, awanan plano yung agawid. Kan apayakas jay timpopos mo iti FB. Agsangsang iti kapsat mo. Pakibagaman ka ni Manong, Nanang. Sorry. Agin inayat kami ka ni Irene. Saan anasaya at day tangar aramitin yung anak ko? Agawid kayo kiden. Isublim ni Irene kin ni Manong mo. Saan, Nanang? Saan na nakayat ni Irene ni Manong Ray? Siya ka nun, tayayatan na. Anya ka din day tangar aramida, manak ko. Sorry, Nanang. Nabayagan nga inlimad ko dahito akin na tao. Itaak lang amin anaikan ititurad amang ipudno iti amin. Sapay kumata maawatan dak. Wan, maawatak no anya aman ti kinataom. Ngam ti panangagaw mo iti nobya ti kabsat mo ti jak maawatan. Jak kayat nga aga pa kayo nga agkabsat. Iso apang nga asim anak ko. Agawid kayon. Wan, Nanang. Agawid kamin tumutlaang. Ngam saan pa'y lang nga ita. Narabyan ka manan asimang put Irene. Nagkapam ka diya talaga. Ijay nga rod balay tigayim ko. Ibaga man tagpaiso kanyak. At dalalaki man niya. Wan! At dalalakik! Anya? Makaumati kasta ngay bagbagam. Manipod nagdanata. Managatap kan. Managimon ka. Nga uray awan mo't madi nga aramida. Iso apinay paisok man laangan. Anya? Awanan kay tibain. Di nakabilan tamasikugak. Ha? Dakis ka itinobyok no dangranak. Adda di tarwar ti boyfriend ko. Umay ko laalaan dagiti kawas ko, tapumanaw akon. Sumurot akon itinobyok, taagkasar kamin. Anya? Naimbagmantan agawid kamutlangan, Kayla. Manong pakawanan na ko, ma. Nagbasulakan ka. Sorry. Anya tinagbasulakin ka. Apay anaramid mo ti kastoy kanya ka. Awan basol mo, Manong. Siyak tinagbasol. Awanan. Nagsina kamin ka ni Irene ta nakiasawa ni ti sa Bali. Anya? Pinanawan nak, Manong. Si Moro tan iti lalaki anak kasi kukungkuana. Anya? Sorry talaga, Manong. Sapay ko mata mapakawan nak. Pagbabawyak ti kasjingin naramid ko. Nabayaga panawan sa kami naging okay iti kabsat ko. Inanusak nga inuray ti panang pakawan na kanyak kat naragsakak, tan nagsublimat lang ti sigo dalin nangan mi ngagkabsat. No malagip ko tinapalabas, mababae na kiti kabsat ko, tan naramid ko tinang traidor kankwana ngam nagbabawya kon day chay. Katita damat trabaho kat nangasawa matan ni Manong ko, kat adan dua nga anak na. Kat siyak single akpay lang aging gaita. Alakastan, tigayem mo, Kayla. Alagagayam ditan dinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama tigayem yo, Jenna Almoite. Ipapaimot lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.